dokotela kunjani Niyaphila njani umsakazi kanye nababukeli emakhaya? No siyaphila kwintokozo ukuthi uyaphila dokotela ngifuna la wazi ukuqhubeka nokulekelela nje abantu ngoba abantu la ngaphandle baningi abafuna usizo bayingcosana abantu abanosizo lolu abantu esuke belidinga ngempela yabona so wena ngomunye wabantu abanalo usizo yabona eyintweni eyiningi kakhulukazi ethinta imali so ngenzeka njengamanje kunomuntu akayimisela yosebenza yena yabona usebonile igap njengomuntu wesilisa usemncane uyayibona igap kulabo mama abadala ngenzeka basholelwa amadoda ngenzeka amadoda abo mhlupha saphethwe ushukela awasabashayi yena sayibonile igap ukuthi mina ngifuna ukuyisha labo mama laba cede bangisethe ngibe right nemali yabona so ikhona yini into esiza nje umuntu wesilisa osemncane u-Ben10 oyibukele igap kubantu besifazana sebabadala Ay washo ndodweni hayi babukeli le ndoda iyanithanda ngisasho ukuthi ayiyanithanda ngoba ifuna unilethela into enizoyazi but ukhona umuntu wama-Ben10 ukhumbula ukuthi abomama nabo bayuzana utho ukuthi afike lapha asebenze kuphela kuloku umsevisa wena and then maqeda lapho angakuboneleli ukuthi lo mntwana abantu manje no uyangenza ngifile njengomama futhi akwekelele njalo nje so ikhona into ezokulekelela na uhlezi nje kulambile bhuti awukhona ukuzenzelana uthi hayi ngiyazi ukuthi hayi mangithandana nomama zibani banyana ngeke ngibiza izibongo zabantu hayi ngiyazi ngiyothola lapha noma ngiyazi showcase ikhona imali ikhona into esifika sikulekelele nawe sikuthinte njenge-Ben10 sithi masukuthinta mawuphuma la ngiyakutshela ishuka mama wakho hayi bhuti yothi makubona the umuntu wami wazi ngalendlela ungiphanga khona ngiyaqala ukuhlangana nendoda uyokuthakazelela aza kubongelela akubongelelela athi hey insizwa wawukuphi wena sonke lesikhathi kanti hayi khona phela uzukuthi hayi so ugezile manje so ubuya ka professor ufika wakushanga into zakhona masuka lapha lahlela isaka hayi baby ngicabanga ukuthi siye santini yazi igushi ngiyayibona yakufanele athi mara yazi baby senze njani bamba sona u20,000 asambe sifike lapha eSantini singene eGucci lapha vela donse nje 2 yemaqatula zeGucci akubambe kahle nangamajininyana khona lapha yeGucci nezikipa leza khona na ukuthi ube muhle phela ngifuna ukuthi mangihamba nawe endaweni uloku ugqokela ama no name wakho ngifuna ube muhle mntwana ngiyakuthanda jeke usathi ubhekile akushanga into ongayibukelelanga ngiyathi ngokuthi njenge step number 1 step number 2 masothatha islay boy hayi kushubile manje hayi kushubile futhi kushubile ngitshela ukuthi uza kuthengela imoto akwakhele nendlu ukuthi hayi bheba ngisafuna isiqashaqashe nje sibe sendaweni ethile nayi indle yakho ayina ngeke ujike kusasa uthi hey athe ngifuna ngikwenzelele lokunalokhu phela akusiza ukuthi umuntu akuphinto uhambe ngayo uyi-drive but isegameni lakhe mina ngikhuluma ngento ukuthi uyokupha lento esegameni lakho hayi into ukuthi isegameni lakhe ukuthi mhlawumbe hayi mina ngisachubeki naye bese kuba ukuthi letha imoto yami letha in sikhuluma ngento ukuthi uthatha isaka at baby naye thatha isaka baby naye into esegameni lakho ubani ozokumuca yona akekho manje ke la lo muntu asesithi kumuntu osingile u-Ben10 osingile yena usabhekile ukuthi ufuna uku-attract labo mama abo minister abasingile laba osoma business abasingile vele abantu abalapha ama top class abesifazane lento iyamsiza ukuthi mesekufile angakwazi ukuhamba nje ashele lapha uminister othile osingile ashele umama othile osoma business osingile noma kongekho singile onendoda yakhe mhlawumbe eyihlushelwa ushukela isamshayi lo muntu loyo angakwazi yini ukuthi noma isiza already umuntu osuke sejola vele nalo muntu loyo noma iyamsiza nomuntu osuke safuna ukuyojola nalabantu labanemali but iphinde emdonzi njengo ngisho uma usuka la usuka somcemani kusho ukuthi
hey nethi ngiyayisaba yona vele umuntu alalo khala ngivamisa umyeni ngoba ngagcina chamena lo wami ngoba ayibhukuli yona uyayivisisa so ngimenzela hayi abaladuzana ngiyasaba kakhulu ngoba ngingagcina sadonse sebadlali yami imali cha hayi hey manini bafowethu ngila epointini ukuthi kuyakhonakala bhuti wami nethi angisho lento zihamba ngezikhundla ngezigaba so angeke ufune imiliyoni ukhiphe u5000 kungcono ukhiphe angisho igaba negaba step number 1 siyokuthinta ukuthi udobha lapha step number 2 siyobuya sikuglo kanjani ngine slay boy mina la ekhaya islay boy sona siwu20000 mase ufuna le gaba lezi zala abantu labale phezulu uyabuya ungenzela islay boy uza ne10000 ngifike ngikwakhe mawuphuma lapho udwami uzambise ngamabomu nje ngisho ubona eParliament abancabela umuntu uma kuyoqoqwa indaba ufika udlala uyoloko makhuluma uminister ezwe lento imdonsa akhuluma ngespeaker noma ahleli lapha abhekele eholweni lekuhlele khona wonke umuntu athi ishimali khona umuntu ongichaza mayondlule semshayile maphuma lapho ukhohlwa ukuthi nokuthi uhamba namabhodyguard ngeke ngayenza leyo if khona bakhona balandeli bakho la kule channel abangazi uzomunye a comment ningasabi nje ukucomment anisho uzokutshela ukuthi ikhona lento mina uprof namhla ngihlala nani nento engeke ayimention ngendlela yakhona uphumelelo bhuti akamazi umlungu akaze kaza sebenza lo mfana but ungakutshela ukuthi uhamba ngani ungathuka nawo lo nyaka lo sikhuluma kuwo lo manje uyayibona kunale moto bathi Chigwane esanda ungena yalonyaka bamthengele unomuzi wakhe ayakhele umama angikhuluma phela kuphi uyayibona iBrooklyn ePitori unendlo lobhuti othengele umuntu wakhe kuthi angisafuni phela silokusiya ema guest house man bazoshaya nje inkonzo yobanjelwa lapha la bambele lapha endlini noma ufuna 100 yabo ayimkaleli lento uyashaya noma ikuphi yena usemsebenzini Thawukhele umsebenzi wakhe lento yena kuphela imenze ukuthi abonakala uThawukhele ushuthi nje kukuyi ukuthi uma decide ukufocus umuntu oyi1 uye kodwa usengabamba nga5 nje nga5 nga10 kanje ngapha nangapha kukuyi ngoba lento yenza ukuthi egqame beke hamba nje usheshe bamnotice phakathi kwabantu hayi bhuti uyabona mangahamba wena neslay boy iBen10 ngathi ukuthi hayi mina kanti ngonjani bangangiboni lento iyabadonsa so nayo uthi ayinabo ubungozi nje umuntu mayithathile angakwazi ukuthi yena lo oyisuke ethathile angayithola ukuthi hey sengibathe ngiyashala phana angibathola abantwana because mhlawumbe idlala abantwaneni yamnika abafazi kodwa idlala abantwaneni akatholi lutho yena abantwana lutho kumithisa ebhuti mina CM Lekhuleni inyanga ukuthi goda angisebenzi ngento enjalo ngisebenza ngento ukuthi ukwazi phela nawe ungaze usuvela uthatha into kusasa usabi nabantwana ku useless wayimele ngibe nesithwalo sokuthi imbewu yami yafa lapha ngize ngikulekelele nami ukuthi lo mfana wakho ahlala strong mayenza lenkonzo ahlezi nje active umfana angalali yeah yenye into oyenzayo ukuthi okay mase umnikile lento ukuthi egqame uphinde umnikile lento enamandla ukuthi makafika lapha esishaya impela induku yiphonsa kuzwakala ya uphonsa induku uzuma mathi hayi khona mntana mani khona sengikuzwe konke nale ndoda yami ayikaze yangithinta ngale ndlela ngithinta mara wayibe ngingashadi nawe uthi asikho emshadweni la mina nawe sisebenza ngaloku nalo akhiphisa kade wena kwakho uya collect ya akufonele even ngisho bona mase uphethelisa ama minister noma seka flyer ayabo Dubai ma meeting noma kuphi baby ngikubhukhele nawe uyangizwisisa uma ufika le iroom number bani wona so uyafika ungena eroomini uyahlala ntambama uyibona iminister izishake ayifike lapha ithi yo umuntu wami kanjalo nje bhuti hayi Mawubuya lapha awubuyi ngokuthi bathi hey hayi ithikithi sesilithengile ubuye uphethisa ke ifoni ihlokile lapha uphuma kanje uye ekhaya so awena ubi namaphupha amabi ukuthi hey usitswathatha lento usuphupha kabi mhlawumbe or ithiwa kunento eyisilwane manje utetile lapha phela walanda isithwalo wena kunento esetetela kuwe manje ngithi abanye kenza ukuthi hayi sewutetwe into ethile wahamba
walanda into ethile hayi isitetela kuwe manje yes bakhona labafazi uyabathola impela uyayithola imali kodwa kunento ehleli la kuwe manje emahlombe nawe ehlikushasha la ayiboni cha umsakazi uyabona mina ngiyathi abantu iqiniso kufuna balikhulume and abantu kufuna into uma umuntu umnika into umchazele kahle that's why ngeke sometimes ukuyamba uyenyangeni lengakwazi ukukhuluma ilanguage yakho uyoba ne problem la Lekhuleni kuuza into enjalo okumele uyenze okwakho nje kunika lento ukudlayo ayidli kahle ayizilo idla amafutha amafutha enza umuntu ukuthi abe njani njengoba ungageza manje ngicobisa ungangafaka amafutha uyobhayela ngathi awukazothinta amanzi kodwa mawuphethele lona uhlobo ube muhle mawufakela amafutha nayo idla amafutha ayifuni lutho angeke uthwale lutho ngeke wenzeni amaphupha amabu ngaba nalo ngokucola kwegazi phela hayi ukuthi lento ile yami ozobunayo mawubuye sikwasha legazi phela angisho malo ukutafaza phela na igazi elimbi yaloku kanjalo ukufuna ingangithi nginikana nento yokulekelela nokuthi ungafiki lapha ube inkukhu kufuna naye mayikhipha le mali ayikhiphe ezwile oh ya no siyabonga kakhulu besikhuluma la ngento ukuthi mawungenzeka nje manje umjita usuzamile umsebenzi awuthola kodwa uyayibona ipotential ukuthi khona kulabo mama bayakuthanda kodwa even into bengadedeli mhlawumbe ngokwemali uyakwazi udokotela ukuthi ekunikeze into yokuqala lapho usigaba sokuqala bekuthi emva kwalokho uma uhluli nesifiso sokukhuphuka futhi sikhona futhi isigaba sesithathu esesokugcina uthe su20,000 sonjalo leso ke sokuthatha into eyisigubhu ezokwathi iphinde ikilekelele kakhulu ukuthi abantu bekuthande kakhulu imali awuyiceli imali yazizela abantu bayakunika ngoba imali banayo njalo so le yokuqala isigaba sokuqala uthe malini sona siwu5 sofika simthitiviti esesibili siwu20 oh then lapho ideposit u10 bese uyahamba uyosebenza ebuye sezoletha futhi uzobe eyikhuthalele nje ukuthi ebuye ezobonga ngale mali esiyisele ngoba umsebenzi iyabonakala yeah oh injalo uprofessor lo uCM Lekhuleni ula eKangala eBrongospruit isifundazwe eMpumalanga the place of the rising sun besinayo besibheka lela izinto ezilekelela abantu siyazi ukuthi abantu angeke babheke imisebenzi kuphela ziningi indlela zokuphila abanye bayaphila ngokuthi bethengisa umzimba nje kube right na bakhona futhi nabantu besilisa nabo abayithengisela nje umzimba ngendlela eright angithi kuze bephile so nawe ngenze kubona ipotential ekutheni ayi mina ngithandela bomama ominister ngithandela somabhizinisi then lento iyakwazi ukuthi kulekelele kakhulu igazi lakho libe lihle awubashele wena nje uvela uqhame uthi mawuthi uyambingelela ajabule kakhulu kube ngathi umenzela umusa usho njalo dokotela siyabonga kakhulu dokotela ngibonge kakhulu bafowethu